салом ва дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандаи муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. Дӯстон, хуш омадед ба сомонаи мо. Имрӯз 15 июли соли 2026 1000 рубл баробар ба 119 сомонӣ. байни нами чилаи тобистонаи бардорҷон беҳад гарма рӯзо хайхтона эҳтиёт кинена. Рақамҳои мо дӯстон, баъдан барои қабули реклама мақсад шумо хона доред, мошини замин мисли ҳамин бардормо барои зуд савдо кардан шерои нар. Пеш аз ҳамин навора тамошо кардан як эълончаи хурдакак ҳаст ки ниёкен мора то ҳатто ки клиенту бардоро дар WhatsApp ман менависанд ки бардорҷон хулоса хона бошад аз душанбе арзонтарак пешниҳод ка гуфта. боз видео рахтун бардоро тамошо кунед рақамон чӣ гуфтааст. дархост бардоро лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали мо обуна шавед дӯстон. илтимос хоҳиш мекунам як 40 000 обуначӣ ҷамъ кунем хидмат. дархост барои хариди квартира мега. чӣ хеле бошам, як комната боша бас мега. манзили макон дар ҳамин дар шаҳри душанбе нархаш то 300 000 сомонира. як ҳуҷраи хурдакака боша мешам мега. минтақаҳое ки мисол ба мо дар корай мега тарафи ваданасос ёки қараболо намехелайда аз ин тарафа боша бардорҷон муроҷиат ки ҳатман агар чунин квартира бошад. дута рақам мондагӣ WhatsApp метавонед ки шумо тамос гиред 918 67 67 80 ва 018 67 67 80. на марҳамат касе ки ба ҳамин нарх аз ҳамин тарафо агар квартира дошта бошад занг бизанед, маблағ ҳаст меган. ба эълони аввал мегзарем дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам. хонаи фурӯшида дар ноҳияи Данқараст дар ҷамоати Исмоил Шариф дар маҳаллаи Шоҳаншоҳ. якини номора чӣ хеле зебо. дӯстон 4 дар хона ва ҳавли кушод. сотиқша намедонам мақсад чанд қай. ҳавли кушод касе ки мисол ака харидор бошад мерен ҳавлчаша чен мекунанд чанд сотиқ бошад нархаш бошад бо қонила. бардоро беинсофӣ бада мақсад нашава. шумо дам аз мин нағалта нарх навора маълум мекунед баъд аз рафтан ки ҳамин хона дар ҳақиқат ба чанд қа меарзад. як суҳбати дӯстона мегзаронед қати ҳамин соҳибхона ва соҳибмулк. нарх наотонам меген, ӯ ҳам мега агар қабул бош кунед ҳар ду тараф қабул шавад ягон нарх гузошта хулоса харидор мекунед. ҳавлчаш хубай ягир дар тарафа чихе ки хитон дида истем бардорҷон кушод ҳамон ҳуҷатхонаҳо дигар ҳаст. свети доимӣ об дорад. дар хона мағоза ҳаст. яким шо бардорҷон тавассути ин боз бизнес кинед барои гузарондани рӯзгузаронӣ хулоса 985 33 48 70 аккаунт WhatsApp дорад. ба хотири ман дӯстон обуна шавед. рафта дидан шумо шарта. мисол касе ки харидор бошад агар дар нои хонаро диден ремонт таъмир худаш ҳам аст диден дӯстон. плюс ин боз дарахтҳои мебадиҳанда дорад. метавонед ки шумо агар отхӯрӣ кинед об ҳаста бузӣ. инам хеле гап. эълони дуюм мегзарем дӯстон. боз як хонаи дигар. хонаи фурӯши дӯстон дар душанбе дар кӯчаи Оли Сомон ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад. ана иборат аз 2 ошёна 14 сотиқа замин дорад. опиши бигирем 6 дар хонаи дӯстон. опиши 6 дар хона. кӯчаҳо асфалт пӯш кардагӣ. аз трассаи душанбе то хонара 50-60 метрай. ай трассаш мақсад то душанбера 46-7 километр. ё мақсад ки наздикай. масҷиди ҷумъахонӣ максимали гирем 150 метрай. мактаб мақсад беморхона, аптека, парикмахер ки бардорҷоно шумо мерен мӯи сартона ба тартиб медароред. дар навор бардор мо бухчон ана гап мезанад дӯстон. марҳамат тамошо кунед. рақамо ҳаст 711 ана 11 85 99 аккаунт WhatsApp дорад ва 071 82 87 78 WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед. се хона таве, се хона боло. не се хона, этажи боло. ми пара пеша ҳавлин май
شهالینه قفا اینه خونم جای اوغل پوغلای اینجا آشخونه پاشخونه اوغلای پایینش زمین مای اینه خونم ایسیب حوالین مای از بینه پایین زمین منه رو نشون بودیم بایینه اینه میجای مبین جیدو میشه هم خیلی همینه جیدو میشه با 14 ساعتی خیلی منه 14 ساعتی خیلی اکمای اینه اینجا یکم ایتاژش کم ترک ریمون داره یکم ایتاژش اینه خونه یکم ایتاژ اینجا خیلی زندگی نمیده بخی اینجا انجام خونه پرنام خونه کدگیم اینجا خونه کلون دیگه اما سه خونه تاپروی نده بخی اینجا خوش خونه و آغل پاغل و پایین اگراد نه اینم جو راستو همین سیو خیلی جدو میشه و پایین اگراد نه اینه خارجون 14 و از 3 ساعتی خیلی زمینم فهمیدی؟ چون مازوی بایگای دارم چون مازو هم بی چون مازوی نشتیک دارم خیلی خیلی خوری خیلی همه خیلی گپ بایلون سیم میگذاریم باز یک خانه فروشی دیگر در ریگر بردار جناب در ناحیه ترسونزاده در دهه جورقل شریپوف شکروف زریزیاد دوستان در دهه جورقل شکروف این طرفه کلیمارکس نیز میگن عبارت از 5 حجره و 6 سوتیخ دیگر زمین دارد دوستان از تمام این نقطه انمی خانه را خطونده نشان میتیم بردارو به حضور باشین تماشا کنین نوارا خلاصه 5 حجره دارد 6 سوتیخ دیگر زمین دارد حولیچه جوی در کوریش استیاشک کردگی پلوس ایبو پادوال دارد برای در زمستان شما خلاصه یگان چیز میگذارین تماس گیرین طریق واتساپ نرخ باشد 1,700,000 سومانی رقم های 118 55 20 21 آخرش و 185 34 33 33 اکاونت واتساپ دارد دیدن دوستان نوار امروزه خوب است خاک نرخ نوهای خانه ها گوناگون هستند از تعمیر خانه های با نرخ نو فرق میکند مردم اوغیلی دوشونگه دارد 4 تا باز پادوال نیز دارد آب و برق دائمی دارد مکتب و مغازه در نزدیکیش است 1 کیلومتر دورتر به بازار مسجد و به قرابالو نیز نزدیک است بردارو امی ریگر در دوشنبه نزدیک است مثل کسی که نمیدونستن فهمیده بگیرن بردارو قرابالو نیز 1 کیلومتر دور است از مرکز امی ریگر این مرحمت بردارو عزیز و بینندگان محترم محخولتان باشد تبدیل باشد رفته دیدن شما شرط و ضروره یعنی میخونه را رفته دیدن تون شرط و ضروره این نمیخواه حالت نمیخواه سسته یعنی این بود پدوالش از باز قسمت های درون خونه را نشان تون میتیم خوشمند هستم از نزدیک رفته دیدن شما شرط است با کسانی که مثلا خانه خر باشید خونه ها خوب است کردوری دراز داره نیوکنین کردوری دراز اینجا باز یک خانه دیگر خانه اسپالنی این طرف به نهایت تعمیر زیبا انا اینجاش باشه حجره دویم اینجا دم جای خوب است یا هم اشیای خوب داشته دسته کو انا اینجا باز یک خانه دیگر خانه مهمان خانه اگر که خطا نکنیم خانه کشاد دراز این هم خیلی گه بردار عزیز و بینندگان محترم 5 کمنتاگه سوتیخشه گفته گذاشته الونی چورم میگذاریم شروع اگر هم خیلی خونه ها باشه بتونید که شما مراجعه کنید چخه که در اول نوار گفتیم دوستان 2 کمنتاگه دارای 1 سوتیخ با نرخ 150,000 سومانی انمی خونه است تماس گیرید حتما طریق واتساپ رقم های 777 07 37 04 اکمون واتساپ دارد دستی دارد نیوکلین بازیچو هسته در خانه مقصد فرزندکای شما و بازیچه نیاز داشته باشد اگر با صاحب ملک صاحب خانه شما میگین که اکم بازیچو اگر در کار نباشه ما نمی فرزندکای ما بازی کنیم خب 150,000 سومانی نرخ و شما معلوم که قدر نرخ گران نیست با آدمی که مقصد خانه خر باشد رفته از نزدیک ببینین او سوید دارد این چیز معلوم با شما بایلونی پنجم میگذاریم دوستان عزیز
жалко нест кам лайку бисма фаромӯш накунед дӯстон. боз як хонаи зебои дигар дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Фирдавсӣ дар кӯчаи Навкан мега иборат аз 4 сотиқ замин ва 4 ҳуҷра 330,000 сомонӣ нарх наво. рақамҳои 989 11 22 91 ватсап дорад ва ҳам дасти дорад. акамон маромад метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ремонти замонавӣ дорад. камтарак боз плюс и расход дорад ба худаш. ана дар рӯзаш мечаспонӣ 800 метр об мақсад мекашӣ 50 метр пас 50 метр пас мактаб бардору 800 метр мақсад об мекашӣ. мактаб мавоза такси тангин то даруни хонара миёра мепартояд аз замин худи маркази шаҳр. Навкан касое ки мисол намедонед ма у тарафта истодагим чанқа уҷа ҷои ободе бардору мавоза павоза мактаб ҳамаш ҳастай. рафта бинем бо хуб мешава. мегзарем ба илони шашмон. боз як хонаи фурӯши дигар хонаи арзон дар ваҳдат дар деҳаи Истиқлол ки дорои 2 ҳуҷра хонаи барак аст бардору ҳоҷатхона дорад, анҷомхона дорад, ҳаммом ҳаст. тамос гиред рақамҳои 988 7401 99 ватсап яка 220,000 сомонӣ нарх 2 ҳуҷра ага 3 сотиқи дигар замин. ина чӣ тон мефорад дига бардору ҳамин чӣ сурате мақсад ҳаст мо пешниҳодтон мекунем. пешниҳод кардан аз мо интихоб аз шумо. комментарияи хуб нависед. меҳмоное ки нав омадед ҳатман обуна шавед. баъдан барои қабули рақамон дар аввалу охир рақами мо ҳаст. метавонед ки дӯстон муроҷиат ки мо дар хизмати шумо ҳастем. аз наздик насиб боша хонаи шуморо низ рафта видеонавор мекунем ва баҳри бинандаго пешниҳод мекунем. масъалаи недвижимост барои шумоҳай. эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. дар поёни корвон яъне ки дар душанбе касе ки хонаи люкс кофтеста буд дорои 2 ҳуҷра ва 2 сотиқи дигар замин бо нархи 540,000 сомонӣ. духонага ростига метавонед ки 3 хонагаш кунӣ. ранги сексия мақсад каргия мега. ана ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. охири нарх ҳамин аст. баъд аз ин ба фикрам ки дигар арзон намешавад. конкретно агар харидор бошад занг зана мегӯяд суми нақд фақат ба гармиш бигиренш хубтараш. рақамҳои 901 10 84 92 ана ҳамин рақамҳода метавонед ки шумо дӯстон тамос гиред тариқи ватсап. нарх маълум ҳуҷҷатҳо ҳамаш хуб ҳаст. ина марҳамат рафта дидан мондааст халос. эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. 10 дона эълон аст. боз квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Сино. иборат аз 2 ҳуҷра дар 18 ошёна 53 метри квадратӣ. ремонти хона ҳама люкс кардагӣ. об ҳаст. лифт низ кор мекунад. грузовой легковой агар хато накунам лифт дорад. думи мастерок аст. тамос тариқи ватсап рақамҳои 97 64 276 маромад занг бизанед. ову свет ҳамаш ҳастай. хона люкс. бисёр таъриф кардани манам шарт нест. конкретни харидорро фақат аз наздик рафта бинед. 18 этаждай. сартон айтреза мебурорен тамоми ҷои шаҳр намоён мешавад. хулоса зебогӣ рахтон дида метавонед. мегзарем ба наҳамин эълон мо. квартираи фурӯши дӯстон боз дар душанбе дар доми Испечак. дар Испечак хулоса. ҳамин хона чизе ки шумо мебинед ки дӯстон қолини пардаву дигар ака рости ҳичи ҳам надошта дастаю бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад мега аз ҷумла кондисионер, телевизор, холодильник, стиральная машина бо тамоми чизи чора охӯй. иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи панҷум 54 метри квадратӣ 30,000 сомонӣ кам 700,000 сомонӣ. ана ҳамин квартира гуфтаистан. нарх бениҳоят арзон бигем агар хато мекунем. рақамҳои 112 охирш бошад 337 112 337 тамос гиред тариқи ватсап. номеро золотое бардору. эълони даҳам мегзарем дӯстон. касе ки мисол бо нархи 285,000 сомонӣ дар душанбе мақсад хона кофта истода бошанд агар бо квадрати бениҳоят калон. ина марҳамат квартира айни ҳол дар ҳисоби коробка аммо дар ошонаи соколӣ. дар анамин дома сокунеташ айшмо мешавад. таъмир надорад айни ҳол дар ҳисоби коробкаи 68 метри квадратӣ яъне ки лифт шумо дар кор намешавад.
چقدر که بودجت شما میرسد میتونید که شما دوستان تعمیر کنید، بعدا میده باز نصیب باشه زندگیتون خوب میشود. در سکونیتش رقم های 94539999 تماس گیرید طریق واتساپ یا اینکه دست یک. با انجام این برنامه رسیدیم دوستان. لایک و بسیار فراموش نکنید. اونایی که نو آمده خدمت آبونه شید زنگ و زیر کنید و بعدا برای قبول رکلام ایمو واتساپ تلگرام ما هست. ما در خدمت شما هستیم دوستان. با شما تشکر که تو همین دم با من بودید. نوارا تماشا کردین، لایک مانه میندور. تا نوارهای آینده خداوند یار مددگارتون باشد و پناهتون بخدا.